Tinvo seshintshile. Kuvalele khulu ukuthi sekumelula kuleti insuku tanamuhla kwendlula insuku tasendulo. Sine besathi imvo sana ngabe iboshiwe iboshelwe edlwengula besathi isuke yahamba esigangeni yafika yakhicita umuntu wesimame yamdlwengula. Kodwa insuku tanamuhla nje sesiya sifunze emaphephandzaba sifunze nje ukuthi amadvodza asaboshiwe ukuthi angadlwengula abafaki bawo. Ngibuda nje ngiswelelo ngangiphendvula ukuthi kodwa indvodza leyalobola yashada yathi umfati wayo yomthandza kuhle noma kubi imveli nasebini beyingamdlwengula kanjani umdlwengula kanjani umuntu lowazi uyamthandza. Sekuyamangalisa ke bodzadzewethu ukuthi angasola avumisa aconze embabani afike nje bese uvukele police station asi udlwenguliwe. Ngibuda singabe enhloko uyaphila emkahle ethi bowungasuka umoshe imali yakho ugibele lesibayo udlwenguliwe. Kojanani bantu bemithetho niboke nitibukile etinye izinto kusilentika kanjani. Ucabane nemuntu endlini macetha kumele ngaphandle efika digicike phasi noma atijike emahlahleni. Efike lapho ipolice station asabovu bese yamangala lapho nayo ijike emaphoyisa itekubopha. Sesiyonakala sithombi sakho abahudi ngesikwentekeni abasalitholi nakahle iqiniso. Awu kodwa sicabangeleni bantu bemithetho nisicabangile nani bodzadze. Kahle niyaphi asilomnye bhuti yathi kungcono mbongi ukuthi ngingavalelwa ngaphansi emathumbu omhlaba ngoba ngilabe ngingaboni lutho ngeva lutho futhi nenzondo yabe seliphelile kunesibe ngingavalelwe ekhathi edilongweni ngibone ngikuhamba kwemalanga neminyaka nje ngikhula kodwa impilo solo bemile. Kulukhuni saje yathi ke sesibonga namfasa eSwatini enkundleni takhe ekuxhumana ngoba soyasihlukanisele nje indlu bekhasini asisho kusemadvodza amsulwa. Yebo kukhona budedengu bemadvodza lokungaphili kahle nasenhloko nje umuntu afika afake lesingane sakhe imali macethe emva kwaloko amlaya gijima epolice station athi kudle kuta kusinakuphenya mahlala ekhikhini wakhe ukhanze kusivele uyihambisile umlayeto ukuthi imali ihambile kodwa madvodza nisibulalelane sithuntisa labo bantu no aphindze lomunye ajumise umuntu wakhe wesimame macethe asangahamba asale afihle izinto athi ube webile abe angebinga lutho amsulwa. Kanti senikhohliweni ukuthi bathi wathinta abafaki kuthinza imbokotho. Manibulala abantu besimame nsista kwanza kanjani ngoba labantu ngibona abasifalako inyanga letimfika sesibelethweni singakhulumi namuntu. Basikhulumele singakhona ikhulumela. Mina ngisathi sesiyakwenta njani awusiside yemfasa uqhubeke nehlubu ekhasini. Sine sesethembe wena ngoba siyabona lokuthi sikhona la silamela khona ngoba into kulamalanga sekushintshile sekulula nje kubushwa kulezi insuku. Ungawona ke nemaphoyisa ngoba ake ashuca ngemshuco we-gender based violence athi madodza kukhulumene ehlubetika kwenu sekuphelile emaphoyiseni ukuthi utawusinawufike ukuthi ukhushwe ngumfati bese bafike bahlika wathi lelo phoyisa liboshwa tandla netinyawo uphindze ngentika liphelelwe nangumsebenzi. Tinto tisetabalula kulezi insuku tanamuhla kude nami labe ngingakusho lokufeni ngoba nami bengithake ngisike nje kulejikako bese ngiyajika. Kodwa ngiyacela ukuthi ningakhohlwa sinani ngibona nibothi khwanade ngoba ngidala kashiba mkhwanase etsakasini kanti nalo ukheli ngendasi lithi travelers the poet shamase imbongi eMswati hlezi siphila njalo.